Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro by'Ishakiro TV. Iyo nitwa Baraka, reka tujyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe ibijyanye no kwitegura gutaha kw'abasadeke. Abasadeke baje mu butumwa bwiswe Samidi DRC, bakaba ari ubutumwa bwari buhuriweho bwitwa ko ari ubwo kurinda amahoro, ariko mu by'ukuri bakaba barahageze bakabogama ruhande rwa FRDC bakayifasha mu ntambara, nubwo navyo bitaje kubahira ko baje gutsindwa n'umutwe wa M23 ndetse bibaviramo guhunga ndetse batakaza n'ibice bitandukanye. Ibyo byose twagiye tubigarukaho, singire ngo ngira ngo ataba ari byo nindaho cyane, ahubwo icyo ngira ngo twibandeho uyu munsi ni imyiteguro gutaha kw'abasadeke. Abasadeke bamaze kuzinga utwangushye ngo batahe. Hari ibikoresho bimwe byatashye ku munsi w'ejo mu makamyo agera muri 6, bikaba ari ibikoresho bya electronique cyangwa se ibikoresho bidafite aho bihuriye no kurasa n'intwaro n'iki, ariko ibyo ngibyo bakazaba bazabisangayo ibihugu by'iwabo aho batahiye. Tutagiye kure rero, tutarabyinjiramo neza ku bijyanye no kwitegura gutaha kw'abasadeke mu mujyi wa Goma, niho bari ku kibuga cy'indege. Reka tubanze tubasabe abantu bakurikiye Ishakiro TV barebe gato munsi ya video, bakore subscribe kugira ngo iki kiganiro nyuma yuko bakibonye bazarushaho kubona n'ibindi biganiro byose tugenda dukora hano kuri Ishakiro TV. Nongewe nitwa Baraka, reka tubyinjiremo rero turebe ko buri kintu kigiye cyifashe mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ku bantu babashije gukurikirana ibiganiro bya mbere, twavuze ku masezerano agiye atandukanye yasinywe n'impande zombi, ndetse twaranayasomye mu buryo burambuye ku buryo twumva cyangwa se twizera neza ko abakurikiye ibiganiro byacu banyuzwe. Ubwo batarabikurikiye baracikanwe, bakore subscribe bazakurikira ibindi biri imbere, cyangwa se babashe kuba babikurikira barebe. Ku banyamakuru babashije gusura cyangwa se gusura uyu mujyi wa Goma ngo barebere hamwe imyiteguro, ntago babashije kwemererwa gukamera, ntago bemerewe gukamera, ariko bagiye batanga uko amakuru uko ibintu bigiye byifashe mu mujyi wa Goma. Ukinjira uhabwa ikaze n'abasore cyangwa se n'abarwanyi ba M23 ko aribo bari kugenzura umujyi wa Goma. Ikindi cya mbere ubona ni isuku iranga umujyi wa Goma ndetse n'umutekano, urujya n'uruza rw'abantu, ndetse ukabona imirimo itandukanye ko yasubukuwe, by'umwihariko imirimo y'ubucuruzi mu mujyi wa Goma. Andi makuru nuko hagenda havugwa kutumvikana hagati y'ingabo z'abarundi n'ingabo z'abazalendo. Mwibuke umwe mu bayobozi ba wazalendo babajije ikibazo, ese abarundi bakora iki hano ko tujya kurwana bakatubuza? Babaza mu nama cyangwa se mu nama zigenda zihuza bamwe mu bayobozi ba Kongo, muzalendo umwe mukuru rwose ubona ko afite n'amaranka yabajije icyo kibazo, ku buryo yibaza impamvu abarundi baba bakiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ngo bajya gutera M23 abarundi bakababuza. Ibyo rero bituma batavuga rumwe, rimwe na rimwe mu bice begeranye cyangwa se ibirindiro byabo bisa n'ibituranye, ukajya wumvamo ibiturika bimwe na bimwe. Ku baturage baba turi hafi aho bagenda bumva ibigenda biturika. Twigarukire ku bijyanye na Sadeke. Murabizi nk'uko nabivuze, Sadeke yaje mu butumwa bwiswe Samidi DRC. Sadeke ni iki? Ni umuryango uhuriwemo ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, bizwi nka South Africa, izwi cyane ko ifite igisirikare gikomeye cyane. Tanzania izwi cyane ko imaze igihe kinini itahura n'ibijyanye n'intambara, ndetse Malawi bo nta kintu kinini bavuzweho cyane. Harimo ingabo nyinshi z'abasadeke bagiye bafatwa amatekwa. Ubwo ni bike ndi kugenda mvuga kuri Sadeke, ko byose ntabwo nabigarukaho muri kino kiganiro, tuzagenda turushaho kugenda tubigarukaho. Icyo ndi kuvuga cyangwa se icyo ndi bwibandeho cyane ni ugutaha kwabo. Gutaha kw'abasadeke rero binyuze mu biganiro byabereye i Goma, muri hoteli yitwa Serena Hotel y'i Goma. Iyi hoteli yari irimo umugabo witwa General Sultan Makenga, ndetse n'undi mugabo wahimbywe akazina ka Quickly, umugabo uzwi nka Major Wiringoma. Bose bari muri iyi hoteli y'Ingoma y'i Goma, ndetse hanagaragaye wa musore
wagaragaye i Kigali kuri ambasade nyinshi zitandukanye, abwira abanyamahanga cyangwa se abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, ababwira ati nimutuvugire dutahe mu gihugu cy'iwacu. Duhora tubibabwira mukirengagiza, twabandikira inzandiko mukazijugunya mutaranazisoma, ariko noneho tugomba gutaha byanze bikunze. Uyu musore rero yagaragaye ko yatashye mu mujyi wa Goma, ndetse yagaragaye ari umwe mu barinzi abayobozi bakuru ba M23. Iki gihe habayeho gusangira, habaho kuganira, bemeranya ibijyanye no gutaha. Iki gihe SADC yasabwe ko igomba gusana ikibuga cy'indege cya Goma, ikaba ari naho inyuza abasirikare bayo, kuko ikibuga cy'indege cya Goma cyarangiritse ku rwego rw'uko bigoye kuba wagifungura ngo ugihe uburenganzira kuba cyakora, kuko ntiharanasakwa niba hari ibiturika bihari, amabombe yaba aratabwe munsi y'ubutaka, kuko abajya kugenda bahoze bakirinze baracyangije. Tugaruke gatoya ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko tutaravuga kuri SADC. Ikintu cyabayeho muri Goma, hari harinzwe n'imitwe igiye itandukanye. Hari umutwe uretse wa SADC natinzeho cyane, ari nawo ndi bwibandeho, hari n'umutwe w'abahibu uzwi nk'ibihunyira. Uyu mutwe ngo urarwana cyane ku rwego rwa nyuma, ndetse ni nawo umutwe ushinzwe kurinda Perezida Felix Tshisekedi. Uyu mutwe nawe wari uri ku kibuga cy'indege ubwo haberaga iyi mirwano yahuje umutwe wa M23 ndetse n'impande zose bahanganye. Ibi ni ibyabereye i Goma, ndetse hari n'abasirikare ba FARDC n'aba FDLR ku kibuga cy'indege cya Goma, ahari ibirindiro bya SADC binini bituranye n'ibirindiro by'abasirikare bashinzwe kurinda ba MONUSCO, bashinzwe kurinda abasivile mu bihe by'intambara. Ni ukuvuga ngo hano habaye intambara hoherezwa ba MONUSCO kugira ngo barinde abasivile. Nubwo muri Kongo ibijyanye n'ubutumwa bwabo bo bitavuzweho rumwe, ngo bashobora kuba bamaze imyaka myinshi, ariko ngo n'ubundi abaturage bakomeje guhitanwa n'intambara, ku buryo benshi bavuga ko ngo bishobora kuba bitaratanze umusaruro ku buryo buhagije. Komeze tugaruka ku reka tugaruke mu nkundire, tugaruke ku bijyanye na SADC. SADC rero ibyo biganiro bibaye ubwo SADC yasabwaga gusana ikibuga cy'indege cya Goma, yarabyemeye, ndetse biba ngombwa ko byemezwa ko ariho yenda bazacisha abasirikare babo babatana mu bihugu byabo, inkomere byose bavugana muri ubwo buryo, ndetse bari banumvikanye ko bazatwara n'ibikoresho bya gisirikare. Ariko ibyo birangiye, ndi kugenda ngaruka gato mu mateka, mbabwira uko SADC iri kwitegura gutaha. Ibyo birangiye, abasadeke baketswe ko cyangwa se M23 yabashinjije ko igitero yagabweho n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije na Wazalendo ku mujyi wa Goma. Iki gitero ngo abasadeke bakigizemo uruhare. Ibyo bituma ibintu bita bisubira urudubi, bya bintu byo guca ku kibuga cy'indege cya Goma bivuyeho. Haza kubaho impamvu, bamwe batangira kuvuga ati abasadeke baraca mu Rwanda, abandi bakavuga ati baraca Kinshasa, baraca Tanzania. Kuri ubu ngubu, kugeza ubu ngubu ntabwo bivugwaho rumwe aho bagomba guca, gusa turushobora kubikora mu kiganiro gikurikiyeho, tukaba twabibabwira igihe twaba tumenye inkuru ya nyayo y'aho abasadeke bagomba guca cyangwa se bamaze guca, kuko byose tugenda tubikurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Abasadeke rero ibirindiro byabo byegeranye cyane n'ibirindiro bya MONUSCO, ni abantu baturanye cyane, ndetse banafashije M23 kumenya ko harimo abaFARDC mu birindiro bya SADC. Harimo abaFARDC n'aba FDLR n'abazarendo bagiye bahungira mu birindiro bya SADC. Aya makuru yamenyekanye binyuze mu kuba hari abasore ba M23 bari kumwe na Wiringoma, bazwi ku kazina ka Quickly. Akazina yagahawe n'aba South Africa, nibo numvise kenshi bavuga ngo Quickly, biturutse ko yirukana babacancuro. Yaravuga ati Quickly M23 no joke, M23 no joke. Aka kantu ka Quickly rero kagumye mu matwi y'aba South Africa, bamwifotoreza bavuga ati Quickly. Iki gihe rero nibwo umwe mu bari bari kumwe na Wiringoma yabonyemo umukobwa, abaza ba SADC cyangwa se aba South Africa ati se burya mufitemo abakobwa beza gutya? Bati turabafite. Atahubwo se
ati kuki bagenzi b'abanyekongo bandi babamo hano batari baratubwiye ko bimeze gutya. Bati batangira guhana amakuru nyine, bati dore n'abandi, dore n'abazarendo barahari, dore n'aba FDLR barahari, ntibari baratubwiye amakuru y'ibiri hano mu kibuga cy'indege ko byifashe. Biza kumenyekana kugeza kuri ubu imibare ihari irazwi, y'aba South Africa, imibare y'aba Tanzania, imibare y'aba SADC nyine bose muri rusange, ndetse n'imibare y'aba FARDC kugeza ubu ngubu irazwi. Bizwi ko bari muri kiriya kibuga cy'indege cya Goma. Ni ikigo kinini kizitiye gihuriwemo iyo mitwe myinshi n'ingabo ibihumbi byinshi, bituruka mu byerekezo bitandukanye, byose byaje bijyanye no gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa rero ko igihe zaba ziciye mu Rwanda, ubwo ndavuga ingabo za SADC ko nicyo nashatse kwibandaho cyane muri iki kiganiro, igihe zaba ziciye mu Rwanda zigomba gufata amabisi i Gisenyi zikerekera ku mupaka wa Tanzania n'u Rwanda, zikaba zafata amabisi yanditseho Tanzanian Military y'igisirikare nyine cya Tanzania, kikaba ayo mabisi akaba yabageza ahantu babona ikibuga cy'indege, bakaba bajya mu bicu bakajya mu bihugu by'iwabo. Nicyo gitekerezwa igihe baba banyuze mu Rwanda. Naho igihe baba banyuze mu nzira za Kongo, bakoherezwa mu bice nyine biri mu burenganzira, biri mu maboko ya Kongo, ahantu haba hakiri ikibuga cy'indege. Igisangani kirahari, kandi Igisangani iri mu maboko ya FARDC, n'ahandi hatandukanye hagenda hakekwa. Ntabwo bivugwaho rumwe, buri busesenguza bivuga uko abyumva, ariko ntabwo haremezwa aho abasadeke bagomba guca, cyangwa se icyamenyekana cyose twahita tubabwira nk'uko tuba tuhababereye gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi gishoboka ngo nuko baherezwa ingabo za Kongo zikabapakira zikabajyana Kinshasa, akaba ariho batahira. Ikindi nababwira ku gutaha kwa abasadeke, mu masezerano yari yabaye i Goma yandi nababwiye yabereye kuri Serena, aya masezerano yavugaga ko abasadeke bazataha batahanye n'ibikoresho byabo. Bibutse ko ibyo bintu ubwo amasezerano yo kusana ikibuga cy'indege yavuyeho muri cya gitero cyabaye, ubwo bakekwaho uruhare kuba barakoze icyo gitero cyangwa se baragizemo uruhare. Ikindi cyabayeho, birashoboka ko ibikoresho byabo bashobora kutabitwara bakazabisana nabo bakajya babikoresha. Ubwo ndavuga abasore ba M23. Gusa nk'uko nabigarutseho mu ntangiriro, hari amakuru avuga ko hari kamyo 6 zatwaye ibikoresho by'abasadeke. Amakuru akaba avuga ko ibyo bikoresho ari ibikoresho bya electronique cyangwa se by'itumanaho, ibyo bakoreshaga mu butasi n'ibiki byose. Urumva ni byinshi, babipakiye amakamyo ngagera muri 6 barabitwara abasadeke. Ibyo bikaba byarabaye ku munsi w'ejo, bijyanye no gutwara ibikoresho bya electronique. Abo ni abasadeke. Abasadeke rero biteguye gutaha, bambaye neza, bamaze kwisukura, biteguye kuba bataha binyuze mu biganiro bigiye bitandukanye berekeza ku gutaha mu bihugu by'iwabo, cyane ko hano bari muri risk cyane ko bagenzurwa n'inyeshyamba. Burya kugenzurwa n'inyeshyamba ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko inyeshyamba buriya ntandi mategeko mpuzamahanga zigendera, kuko aba ari inyeshyamba, si leta runaka yenaga izafatirwa ibano n'indi leta n'andi mareta yose. Reka aba ari inyeshyamba, kugenzurwa nazo mwarahoze mu Rwanda uba uri muri risk cyane, ushobora kubahura n'ibibazo. Abasadeke rero biteguye gutaha mu bihugu byabo bagasubira mu miryango yabo, nk'uko bamaze igihe kinini babisaba Imana. Aba South Africa murabizi, mbagarukaho gato ibibazo bahuye nabyo bakigera muri Kongo. Hari akabazo gato bamwe muri bo bagize k'inzara, noneho barya imyumbati. Mu Rwanda bashobora kuba bayita gitamisi, imyumbati irura. Noneho ahantu bari boherejwe nyine bari baguye muri ambushi, umuhanda ubagemura ibiryo icyo gihe wari ufunze. Ndabyibuka ko nakomeje kubikurikirana cyane, ubwo ndi kwibutsa benshi mu batarakurikiranye iyo nkuru. Noneho bajya mu mirima y'abaturage, bajya gucukura imyumbati babirebeye ku ba FARDC. Aba FARDC kuko baba babizi bakaryiribwa, hanyuma aba South Africa nabo bapfa kurya ku iyo myumbati. Ishobora kuba niwa bitahaba ya myumbati yica, nuko ngo bakagaragurika cyane, bikaba ibintu bikomeye cyane, kubera ko iyo myumbati ngo yabateje akabazo cyane. Nabyo ni bimwe mu byago bahuriye nabyo muri Kongo batazibagirwa, nubwo bagiye gutaha mu bihugu by'iwabo, nk'uko babishimira Imana aba South Africa n'abandi basadeke muri rusange.
bagiye gutaha mu buryo bunyuze mu mucyo nk'uko biteganyijwe. Reka mbashimire rero abantu twabanye, nitwa Baraka, iyi ni Shakiro TV, mugire amahoro y'Imana, turabana mu bindi biganiro.